امروزها کارهای ساختمانی در نیروگاه برقی آبی راغون با سرعت ادامه دارد. از صفت خوبی کارها و همچنین روحیه بالیده بنیادگذاران این کاخ نورآفرین بر علا عیان است که آنها دستور هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را اوید به استوار و با صفت انجام دادن هر یک عمل ساختمانی سرمشق کاری خود کردند. در این انشاءات کارهای ساختمانی اساساً در 78 قطعه از جمله سربند، نقب ساختمانی قبت سیوم، تالار ماشین‌ها، بینای ترانسفورماتورها، میدانچه بسگری گنراتورها، بینای دستگاه پوشیده تقسیم کننده الیگازی، نقب‌های نقلیاتی و قطعه گزارش نقب‌های آبپرتوی رقم 1 و 2 ادامه دارد. از رفت کارهای ساختمانی در نیروگاه برقی آبی راغون، عبدالوهاب عبدالستار و اهل دین کریم گزارش می‌دهند. کارهای ساختمانی در نیروگاه برقی آبی راغون طبق نقشه با سطح و صفت بلند ادامه داشته، بنیادگذاران این کاخ نورآفرین با عزم و اراده قوی شبانه روزی زحمت میکشند. اگر شماره کارگران مهندسی و تکنیکی نیروگاه مذکور یک ماه پیش 16000 را تشکیل میداد، با وسعت یافتن کارهای ساختمانی این شماره در ماه اپریل سال روان به 18685 نفر رسید که آنها در 78 قطعه ساختمانی روی زمینی و زیر زمینی فعالیت نظررس دارند. واقعا امروز میدان این انشاءات هیدروانرژتیکی مملکت به کارزار زحمت سازنده تبدیل یافته است و لحظه هم کار قطع نگردیده مطابق به معیارهای ساختمانی پیش می رود. از جمله وسعت کارها در سربند، نقب ساختمانی قبت سیوم، تالار ماشین‌ها، بینای ترانسفورماتورها، میدانچه وصلگری گنراتورها، بینای دستگاه پوشیده تقسیم کننده الیگازی، کانهای ذخیره مواد سنگ و شغل و دیگر انشاءات اساسی نیروگاه به مشاهده می‌رسد و کار و عمل سازندگان راغون از جانب مسئولان همیشه نظررس ارزیابی می‌شود. تالار ماشین‌ها و بینای ترانسفورماتورها. عین زمان در تالار ماشین‌ها که انشاءات اساسی نیروگاه به حساب می‌رود، کارهای ساختمانی با سطح و صفت بلند ادامه دارند. در قسمت گیدروآگرگات رقم 6 زانو و قبور جبنده، استاتور توربینا و کامرای سپیرالی وصل و نصب کرده شده است. حجم عمومی بتون خوابانیده شده قسمت گنراتوری رقم 6 13613 متر مکعب را تشکیل می‌دهد. جامعه سهامی کشاده تاجیکستان عین زمان در حدود ساختمان و کارهای بتون خوابانی منطقه اگرگات 6، منطقه اگرگات 5 و 4 کارهای ساختمان و وصلخانی و بتون خوابانی کرده ایستاده است. در یک بست در منطقه های اگرگات 5 و 6 از کارخانه ما زیاده از 120 نفر کارمندان کار و فعالیت کرده ایستادند. کار با یک سرعت بلند، با یک روحیه بلند وطن دوستی ادامه یافته ایستاده است. و غیر از کارهای ساختمانی، کارخانه ما به عهده دارد وصل و نصب قسم‌های هیدروتوربین‌های اگرگات‌های 5 و 6 رو در میدانچه وصلگری جفت‌کنی ول نوردی توربینا با چرخ کاری ادامه یافته ایستاده است. مکانیزم های اداره کنی آب در اگرگات 6 پورا وصل نصب شده است. عین زمان با وصل و نصب سرپوش توربینا مشغول هستیم. در این منطقه همگی حدود 450 متر مکعب کارهای بتون خوابانی مانده است و خلاص. متخصصان میگویند صفت کارها در تالار ماشین‌ها جوابگوی طلبات بوده. تمام تدبیرهای بنیادی شروع از آماده‌سازی موضع تا بتونریزی و انکربندی سقف و دیوارها و نصب دستگاه و تجهیزات اگریگات‌ها با نظام خاص ساختمانی از روی استانداردهای بخطری مهندسی عملی کرده می‌شوند. بتون خوابانی در اطراف زانو و قبور جبنده توربینای رقم 5 نیز به انجام رسیده. استاتور توربینا گذاشته شده است و عین زمان در این موضوع کارهای کفشگری ادامه دارد. در تالار ترانسفورماتورها کارهای آهن بتونی در قسمت اگریگات ششم در سطح 991 و 30 ادامه یافته ایستاده‌اند. در قسمت 4 و 5 هم همچنین کارهای آهن بتونی از طرف دیگر شرکت‌ها با سرعت ادامه یافته ایستاده‌اند. 7 شرکت ساختمانی فقط در تالار ماشین‌ها و کارهای ساختمانی وابسته گردیدند که در همه قطعه‌ها کارها را برآورده.
дар бинои трансформаторҳои нерӯгоҳ низ тамоми корҳои омодасозӣ, бетонрезӣ ва мустаҳкамкунии иншоот бо сифати баланд амалӣ карда мешаванд. дар сақф ва деворҳои бинои трансформаторҳо насби анкерҳо ба анҷом расида, гузоштани болорҳои толор идома дорад. аз 162 болор 117 ададаш васлу насб гардидааст. ҳамзамон дар ин ҷо васлу насби оҳанфулузот ва бетонрезӣ бо суръат пеш меравад. корҳои қолабандӣ, арматурбандӣ, гузоштани қисматҳои оҳанӣ, қубурҳои оҳанӣ насбу васл карда шуданд ки ин қисматҳо дар давраи партофтани обҳои зиёдатӣ ва гузаронидани ноқилҳои барқӣ дар давраи истифода додани иншоот хизмат мекунанд. айни замон мо дар минтақаи панҷум мошини нерӯгоҳ дар қабати чорум ва минтақаи панҷум қарор дорем ки айни ҳол мутахассисони мо омодагӣ гирифта истодаанд оиди хобонидани бетон. баъди хобонидани корҳои бетонӣ мо корҳои арматурбандии қисмати деволҳо то сатҳи 991 ба анҷом мерасонем. иҷроиши корҳо аз рӯи лоиҳа амиқиву дақиқиро талаб мекунад. назорати иҷрои корҳо аз тарафи комиссияи махсуси техникӣ назорат карда мешавад. боиси қаноатмандӣ ва сарфарозӣ аст ки аксарияти мутахассисони моро ҷавонони маҳаллӣ ташкил мекунанд ва бо боварӣ комил гуфта метавонам ки дар чунин иншоотҳо малакаву дониши худро сайқал дода дар оянда дар иншоотҳои бузург чӣ дохили кишвар ва беруни аз кишвар фаъолият мекунанд. нақби сохтмонии СТС. нақби сохтмонии қабати сеюм низ аз иншооти асосии нерӯгоҳ ба ҳисоб меравад. дар ин иншоот корҳои нақбканӣ асосан дар шахтаи вертикалӣ ва иншооти дастрасӣ идома дорад. корҳои бетонхобонӣ бо назардошти девори ҳимоявии даромадгоҳи нақб дар маҷмӯъ 407435 метри мукааб иҷро шудааст. корҳои сохтмонӣ дар баромадгоҳи нақб низ бо суръат пеш меравад. тибқи иттилои масъулон дар ин иншоот моҳона ба ҳисоби миёна 412 тонна оҳанфулузот аз ҷумла варақаҳои оҳанӣ истифода мешавад ва ин нишон дод аз оғози корҳои сохтмонӣ дар нақби мазкур ба 8510 тонна расидааст. нақби мазкур нақби обпарто буда қобилияти обгузаронии ин нақд бошад 3500 метри куби сонияро ташкил медиҳад. дарозии ин нақд бошад 1800 метрро дар бар мегирад. айни замон корҳои сохтмонию васлгарӣ дар ин нақд бо суръати баланд тибқи ҷадвали замонбандӣ рафта истодааст. дар ин ҷа ширкатҳои ватанию хориҷӣ машғули корҳои сохтмонию васлгарӣ мебошанд. аслан корҳои сохтмонӣ дар ин нақд дар дарвозаҳои таъмирӣ, қисмати амудии шахтаи амудии дарвозаҳои таъмирӣ, идоракунии дарвозаҳои таъмирӣ, қисмати дарвозаҳои садамавӣ ва қисмати шахтаи моилии нақб ва инчунин дар қисмати баромадгоҳи нақби мазкур корҳои сохтмонӣ бо суръати баланд рафта истодааст. хоб сифати корҳои сохтмонӣ бевосита аз ҷониби муҳандисони фармоишгар шабонарӯзӣ таҳти назорат қарор дорад. яъне мо бо боварии комил гуфта метавонем ки сифати корҳои сохтмонӣ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шудагӣ аст. айни замон корҳо дар нақби мазкур корҳои арматурбандӣ, корҳои оҳану бетонӣ, корҳои сементатсионӣ ва корҳои рӯйпӯшкунии оҳанин иҷро шуда истодааст. дар қитъаи гузариш корҳои арматурбандӣ ва бетонхобонӣ идома дорад. васлу насби оҳанфулузотро дар қисмати деворҳо ва сақф коргарону мутахассисони ҷамъияти саҳомии кушодаи тоҷик гидромонтаж ба уҳда доранд. то имрӯз дар қитъаи мазкур 462 тонна оҳанфулузот ва зиёда аз 6400 тонна арматур васлу насб карда шудааст. бинои кӯе ва системаи элегазӣ
корҳои сохтмонӣ дар бинои дастгоҳи пӯшидаи тақсимкунандаи элигазӣ ё худ курие низ бо суръат пеш мераванд. Ин бино аз ду қисмат ҷои насби дастгоҳи пӯшидаи тақсимкунандаи элигазӣ ва бахши технологӣ иборат аст. имрӯзҳо дар бинои курие аз ҷониби мутахассисон насби дастгоҳҳои пӯшидаи тақсимкунандаи элигазӣ идома дошта, то имрӯз 4 маҷмӯъ васлакҳо дар сатҳи лоиҳавии бино гузошта шудаанд. тадбирҳои бетонхобонӣ ва арматурбандӣ бошад дар қисмати дигари бино ки ҷои идоракунии дастгоҳи пӯшидаи тақсимкунандаи элигазӣ ва интиқоли барқ арзёбӣ мешавад, шабонарӯзӣ бо сатҳу сифати баланд пеш мераванд. дар ин мавзеъ 11 ширкати сохтмонӣ бо ҷалби беш аз 800 нафар коргарону мутахассисони маҳаллӣ дар ду баст фаъолияти назаррас доранд. сохтмони маҷмӯаи технологии бинои курие иборат аз 5 қабат ва қабати таххона мебошад. андозии ин маҷмӯа 72 дар 17 метрро ташкил мекунад. дар ошхонаи панҷуми сохтмони бино қарор дорем. ошхонаи панҷум ин ошхонаи аҳма охирон буда бояд ки баъди ин ва қисмати боми ҳамин бино ва сохтмонаш ба анҷом расонда шавад. мувофиқи нақшаҳои ки пешакӣ мувофиқ карда шудааст, сохтмони маҷмӯаи технологӣ то охири моҳи май бояд ба анҷом расонда шавад. ҳозир дар қисмати дуюми ва сеюми бино корҳои пардозгирӣ ва андозгирӣ рафта истодааст. дар қисмати чоруми бино корҳои бетонрезӣ ва арматурӣ ба охир расидааст. ҳозир чӣ хеле ки мебинем дар қисмати панҷум бино корҳои қолабгирӣ, арматурбандӣ ва бетонрезӣ шурӯъ мешаванд. пешдарғоти нерӯгоҳи барқии обии Роғун. вусъати корҳои сохтмонӣ дар сарбанди нерӯгоҳи барқи обии Роғун натиҷаи заҳмату талоши шабонарӯзии коргарони муҳандисию техникии ин иншооти гидроэнергетикии мамлакат ба ҳисоб меравад. акнун дар асоси лоиҳа сатҳи пешдарғот ба нишондоди 1065 метр баландтар аз сатҳи баҳр расонида мешавад. то ин замон барои расидан ба нишондоди 1050 беш аз 2 миллиону 700 ҳазор метри мукааб сангу шағал ва дигар маводи зарурӣ истифода гардидааст. мутахассисон мегӯянд дар ин давра барои бунёди пешдарғоти нерӯгоҳ тамоми масолеҳи зарурии сохтмонӣ саривақт дастрас гардид ва баъди муайян кардани сифати он истифода шудаанд. пешдарғот 15 метр васеъ карда шуд ва аз сатҳи 1020 боло ин қабат ба қабат ин корро ба анҷом расонда шуда истодааст ва аз сатҳи 1045 то 1065 пардаи зидди полӯши геомембрана инчунин илова карда мешавад ва марҳила бар марҳила ин корҳо ба анҷом расонда мешаванд. сифати корҳои сохтмонӣ аз тарафи раёсатҳои марбутаи ҷамъият дар таҳти назорати шабонарӯзӣ қарор дорад ва ҳар як қабате ки рехта мешавад ки ғафси ин қабатҳоро то 1.15 сантиметр ташкил мекунад, аз тарафи озмоишгоҳи марказии ҷамъият назорат карда мешавад ва озмоиш гузаронда мешавад. дар ҳолати ҷавоб додан ба талаботҳои лоҳиявӣ қабати оянда иҷоза дода мешавад. бунёди хати конверӣ дар мавзеи сохтмони нерӯгоҳи барқи обии Роғун натиҷаи дилхоҳ ба бор хоҳад овард, зеро дар вақти бунёди сарбанд интиқоли сангу шағал тариқи ҳамин гуна технология сурат гирифта корро ба маротиб осон хоҳад кард. имрӯзҳо дар маҷмӯъ барои анҷоми корҳои сохтмонӣ дар ҳама қитъаҳои рӯизаминӣ ва зеризаминии нерӯгоҳи барқи обии Роғун 3178 мошину механизм истифода мешаванд. бо чунин рӯҳияи созанда бунёдгузорони нерӯгоҳи барқи обии Роғун дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро оид ба устувору босифат анҷом додани ҳар як амали сохтмонӣ сармашқи кори худ кардаанд. зеро ин иншооти гидроэнергетикии мамлакат бо дастгирию роҳнамусозии пешвои муаззами миллат ва азму иродаи халқи бузурги тоҷик сохта мешавад. абдуваҳоби абдусаттор, Аҳлидини Карим аз нерӯгоҳи барқи обии Роғун барои барномаи ахбор.